Kiristoosiwa iillishshawo doogo. Kiristoosiwa iillishshawo doogo. Borreessaancho Ellen G. White. Tironna nabbawa Itiyoo Agape Maganu Qaali Xiinxallo. Fooliishsho mitte Maganu baxillee mannaho boco lame. Maganu beetti gordunni dayinohu anna leellishateeti. Ayee manchino mamooteno Maganu la'innohu dino. Annisi hanqafu giddo noohu baxaahu mittichu beettisi isi xawisisi. Yohannisi 1:7. Beettu leellishinonsare agurranna anna afinohu dino. Maatiyoosi 1:2. Rosaanote giddonni mittu anna leellishinke yee xa'mita Yesuusi qolanni geeshshi anna ki'ne ledo heerummo geeshsha diafoottoe Filiphoosi. Ane lainnohu anna lainno. Hiitto anna leellishe yaatto yiisi. Yohannisi 7:9. Baattote aani sokkasi daafira coyiray Yesuusi togo yii. Maganu dancha duduwo buxanete farcirammora buuriyoe. Wodana hiiqqantinore hursammora soyinoe. Usuru giddo noorira tidhamme farcirate. Ballootaho xawaabbansa qolate. Madidhiyore keeraanchimmate fushshate. Luqaasi 4:7. Loosisi konneetina dancha assayinna sheexaanuyi kadantiyore hursay hari. Isi giddonsaa saiyonna xiwantiyonsare baala hursiyo daafo wo'mu ollii giddo xibbuyi i'yaa noo ikki ollubbaa kalaqantu. Loosisi mootichuyi buuramasira taje uyi. Heeshshosi mitte mittente ikkito giddo baxillu, maaronna shooshanqe xabbe leeltu. Wodanisi mannu oosora bayira mararroyi du'nami. Mannu hasatto woyinshara mannu kalaqama adhi. Baalunkuyi roore buxxiyorinna umo heeshshitiyori iso shiqate diwaajjitinno. Shiimmaaddu qaaqqulli nafa isi widira goshooshantu. Guluchosi gidditeno bayiru baxillinni wo'miyoha faasiiqa albasi xunsite la'a baxxu. Yesuusi mitto halaalu qaale nafa didiweyo. Baxilluyi kayi coyiri. Mannu ledo heerisi xaadooshshi baaluyi bayira ogimmanna wodancha hattono shaqqadu lao leellishi. Ayee woteno busha ikke deegenni. Mitto woteno hasiisawo ikki xissiisawo qaale dicoyireyo. Horontayi hasiissawo ikki xisso daafurtiyo lubbora diegenneyo. Mannu laanfe diqorqoreyo. Wo'ma woyite baxilluyi halaale coyiri. Boo'na ammana hooganna mallaada ufi. Hangaafsiissawo ufasi coyiri woyite kayinni qoonqosi hindiiddoteyi wo'mitiyote. Doogo halaalenna heeshsho ikkiyoha iso adhitiyo ikki baxaawo Iyerusaalamera wi'li. Gatisaancho insa gimbi yitu. Isi kayinni lowo shooshanqe lainsa. Heeshshosi meessaneete kaadatenna wolootaho wo'mu wodanii assinoyi qorowoyite. Baalanti lubbo isi illera duu'ne banxayite. Wo'manka woyite umosi gordu ayirrinyinni guggushsheyoha nafa ikkiro mitte mittente Maganu maate miilla albaanni wodanii ayirrisateyi umosi heeshshi assi. Mannu baalu giddo sokkasi
insa gatisara ikkiteewota ubbiyoo lubbubba la'i. Heeshshosi giddoo xawiyoo Kiristoosi akatii konneeti. Kuni maganu akateeti. Maganu wodaninniiti gurdu shaqqili lagi Kiristoosi widoonni xawaay mannu oosoraa lolahaahu. Yesuusi shaqqadu mararaanchu gatisaanchi maaluyi leelliyoo maganooti. Umi Ximootiyosi 3:12. Yesuus hee'nuhu raantireyohunna reynohu ninke gatisateeti. Ninke hegere hagiirri beeqqaano ikkineemmo gede isi dadillu mancho ikki. Maganu baxamiyoo beettosi halaalenna elto wo'miyoha kulle dandiinay ikki ayirrinyiwiinni cubbuyi sharkantiyonna reyootenna rumote caalinni tunsitiyo baattora daanno gede fajji. Annu beettisi baxillisi hanqafonna sokkaanote ayirrisa agure shollinye xono misha giwanna reyoo adhara fajji. Gantoommohu isi qorichameennaati. Isi madaayino ninke hurrummo. Isaayyaasi 49:3. Isoo hakko halallira Geetesemaanete masqalu aana la'i. Xure afireyoo ikki maganu beetti umisi aana cubbu duha duqqi. Maganu ledo mitto ikkiyoo isi lubbosi giddo cubbu maganunna mannu mereero abbawo badooshshi macciishshamisi. Kunino suumesinni togoo hindiiddote waare fushshi. Biilo'ya mayra aguritto'e? Maatiyoosi 2:2. Cubbu duhaati. Cubbu masissawo gawajjosinna maganuwiinni manna badasiiti. Maganu beetti wodanaa hiiqqituti. Tini bayra kakkalu shiqqinnohu kayinni maganu wodani giddoo mannu baxille kalaqate di"ikkyo. Dimanna gatisate maganu sumuu yaanno gedeeti. Horonta. Maganu baattote aana noo manna baala bayru baxillinni baxeyo daafira mitto beettosi uyi. Yohannisi 3:12. Annu baxaonkehu dibayra kakkalo shiqqeyo daafooti. Kayinnilla hattee bayra kakkalo shiqinshohu baxaonke daafooti. Yesuusi annu ubbiyo baattora noosi goofawo ikki baxille duniyo doogooti. Maganu Yesuusi giddo heere kalqe baala umisi ledo araarsi. 2 Qorontoosi 9:9. Maganu annu beettisi ledo raantiri. Geetesemaanete qarrinna game giddo qaraaniyoote reyo giddo hegere baxilli wodani woxxamanke hasiiseyo baatooshshe baati. Yesuusi qole adheemmota lubbo'ya sayise eemmo daafira anni'ya ani baxawo'e yii. Yohannisi 10:12. Anni'ya bayru baxillinni baxawo'ne. Hakkuirano ani ki'ni gatisate lubbo'ya oommo daafo roore baxawo'e. Ki'ne riqiwenna waase ikke heeshsho'ya sayise aa'yara ki'ne asalenna sao baata'yara anni'yara roore baxamoommoha ikkoommo. Ane kakkaloy maganu xalalanna hattono Yesuusinni ammanaaha xalashshaaha ikka dandaannohura. Annisi hanqafo giddo heereyohu caallu iso taashshe xawisaa woyim lallawa dandaannohura maganu beetti callaho ninke woxxama wonsha dandaannohu. Maganu baxilli hojjanna diime afeyohu callu leellishara dandaanno.
Kiristoosi ubiyoo manna riqiwee shiqishoo danna afidhiyoo ikki kakkalonni anjori annu ba'eyoo manchu sirchira noosi baxille leellishe diafawo. Maganu baattote aana noo manna baala bayiru baxillinni baxewo daafira mitto beettosi uyi. Annu Yesuusa uyinohu mannu mereero heerara calla ikkikkinni cubbonsa duqqaranna insara kakkalamiraaraati. Uyiyoo sirchira yee sayise uyisi. Kiristoosi umosi manchu sirchi hasattonna doorshi ledo xaadisi. Maganu ledo mitto ikkiyo isi umosi mannu ooso ledo murantaho ikkisiiwonni gurdi. Yesuusi roduu wa'ya yee woshshansara disaalfatanno. Ibraawoota 2:12. Isi kakkalonkeeti, xabaqankeeti, rodoonkeeti. Annu gashshootu barcimi albaanninna hegerera ninke mannu ayimmanni leellaaho. Hegerera woxxewo sirchi ledo mitto ikkiyo manchu beettooti. Kuni baalulla kayinni mannu cubbu abbiyoosi diigamanna hiiqqamanni gotti yee maganu baxille hincilaallimma leellisharanna xalallete hagiirri beeqqancho ikkara yeeti. Woxxamankera baatiyo baatooshshi annu beettosi ninkera reyaara yee aate hegere kakkalo Kiristoosinni mamira iillinammora dandiineemmoro addinta jawa hedo uyitankera dandiitawo. Ayyaanuyi wo'miyo soqqamaanchi Yohaannisi ba'ay noo sirchira annu noosi baxilli hojja linxenna hala'linye lae magano ayirrisateyinna waajjatey wo'me konni baxilli bayirrenyanna shaqqille xawisate ikkado qaale hoogay daga baala la'ara togo yee woshshi. Maganu oosooti yinayinke gede maganu annu hiittoo baxille uyinonkero la'e. Umi Yohaannisi 3:1. Kuni mannu aana mageeshshi ayirrinyenna dona worawo. Saote widoonni mannu ooso sheexaaneho ceantu. Yesuusi mitto assate kakkalunni ammanate Addaami ooso maganu ooso ikka dandiitu. Mannu maala uddiratey Kiristoosi mannu sircho gotti assi. Ubbiyoo mannooti Kiristoosi ledo amadamatey halaalintay maganu ooso yaamamate ikkado ikkitawo darga worantu. Togoo baxilli lawishsha diafi'noho. Gordu mootichi ooso bayiranna coommado hexxo. Addintay bayira wodanuyi yanna adhine hende rasiisaawo birxicho. Baxxeyo sikki baattora taalleenya afireyo ikki baxille. Tini hedo lubbo qafadate wolqa afidhiyote. Hedono maganu fajjora qafaddaawo. Mootichu akate masqalu caabbichinni roore la'neemmo woyte roore maaro shooshanqenna gatona yaa taashshatenna sumbete ledo mitteenni amadantenna la'neemmo. Hattono ama qarrisawo beettisera noosehunni aliidiha goofimarcho afidhino ikkihanna shooshanqitte mararro wo'miyo kiirre tunqay ikki baxillu tajubba daa"anteemmo.